Ing'orita Maa TV amu enaang ena. Olaing'urani le Maa TV, kaitomon tena rishata, enkae rishata sidai ena. Kintoomon ilaing'urak pookin tewueji nigira aing'orie iyiok, itii Kajiado, itii Samburu, itii Narok County, itii sii Baringo, itii Mombasa, iltung'anak otii orkerenket kitok le Nairobi. Aitoomon intae najo entasupa pookin. Ata iltung'anak oogira aing'orie iyiok nkuapi eboo amu kiata iltung'anak oing'ua nkuapi eboo, najo ashe oleng'. Kiata iltung'anak ata lotii enaalo e Transmara, ewueji neji Transmara, kiata oshi iltung'anak oishare oleng' empage ang' e Maa TV, YouTube, kigira adol ajo kigira aishare oleng'. Neeku kijo ashe oleng'. Yiolo naa taata tenaolong' nikiata olomoni. Nai ele omoni naa keyieu neliki iyiok ajo king'ae ninye, kaji ing'ua, kaji isumare, kanyoo eesita, peekitumoki naa nekiyiolou sii kigira aendelea te interview enye nchere kanyoo dii eyieu ele tung'ani amu eeta embae natejo keyieu nees. Neeku kaitoomon najo karibu sana. Ashe oleng' Tamoo Jus. Yes. Kang'as aikaribisha ntae oleng' Ashe. tenewueji. Kang'as ajoki ntae ashe oleng' naa karibuni oleng'. Ore taa ele payian otii ene naa nanu oshi eji Peter. Ore toonkulie arn naa Peter Musingo Matuya. Aing'ua emurua naji Enolaisir te Wafo. Kajo nanu ore dii akeyie historia ai naa isapuk, kake iyiolo ajo lasima naa dii piitum ewueji naa nilotu alimunye koon, naa kajo ashe oleng' amu ietuo naa. Ore taadii ele payian ogira airo naa nanu eji Peter, nara ole Matuya tenaalo Olaisir. Naiterua apa sukuul primary school, atang'asa oshi ajing' Ilaisir kidogo mpaka class 2. Basi naitoki taadii apuku tinewueji nalo sukuul naji ene Salita, inewueji oshi ashomo aasie, nalo taata nalo aas IDPA KCSE, of which I was in text 1 and I pursued well and nikamaliza shule. Alafu nitoki aaku nalo aijoin ena secondary school naji Usas Secondary School. Taata taadii paidip naa naidip ake ina sukuul around 2008 or 9. Naidip taadii nalo Strathmore University. Nilisomea Strathmore University akeyie for 4 years. I did ACCA, that is Association of Certified Chartered Accountant. So right now I'm a fully accountant. Neeku yiolo peebau esiai osabui naa idupa sawasawa. Ore kwanza hesabu naa ninye oshi aidim nanu. Yes. Aiko nejia. Naitoki taadii alo, alafu nikimaliza nadumunye taadii nalo ewueji neji JKUAT, main campus Ruiru. Nalo aas entoki naji Procurement and Contract Management, bachelors. Naidip taadii 2019 sorry. Of which natum esiai amu yiolo ajo lasima dii peeng'eng'akino kuna siaitin. Naitoki taadii alo natum esiai tewueji apa neji Faulu kidogo, nang'as aidip naton karibu 1.5 years. Naitoki aasisho tena benki naji KWFT for around 3 years. Neeku itaasishe te Faulu Bank, nintoki alo amu meyiolo adi masaa ninjo kuna doropu ma KWFT, kanyoo eji KWFT. Ore taadii KWFT naa embenki oonkituak. Kenya Women Microfinance Bank. Of which hapo ndio nililearn wamama wako na uwezo sana. If only that a mother can be supported kidogo tu, kidinya build the whole society. Ore paidip inewueji nalo taadii Nairobi natum esiai Platinum Credit, manager te Westlands, of which ninye dii ofai ninye agira aasishore. Ore paidip taata nalotu taata neton dii agira aisuma mpaka saai amu atii Nairobi University, agira aisomea finance saizi main campus. Neeku in the whole of my education inewueji atabayie. Natang'asa oshi ajo lasima paalotu ena siai, yiolo ajo ore background ai naa mambo ya finance, mambo ya banking, mambo ya empowerment. Najo apa kalotu ai transform taata ena siai
ena siai empowerment, women empowerment, youth empowerment, plus even finance to the other field. Neeku duke tadi tabaiki nanu esiai nai introduction. Neeku yiolo sai sii eton ingira aasisho tina siai ombenki. Neeku ira yie oltung'ani looropiyiani ong'as aaku oltung'ani ogira aikenaki iltung'anak niyiolo eneikunari iropiyiani niyiolo atonyorr sii oleng amu inyaaka aimaki esiai oontomonok ajo yiolo ntomonok amu yiolo ena siai naa kegira adumu esiai oontomonok oleng ajo yiolo ntomonok naa yiolo peishori nafasi ashu peishori erishata naaji naasishore naa kidim ataasisho oleng. Neeku ashe oleng. Neton igira aasisho te Nairobi. Paamaa amu itejo iasisho te Nairobi kesipa. Paa kembenki iyieu niyaki iyiok te Narok ashu iyieu niyaki kanyioo iyieu niyaki iltung'anak le Narok? Ore entoki nabo, ore esiai e uongozi ashu esiai e leadership naa entoki natii atua nanu. Entoki natodua openy. Amu ore in 2017 ake paishu sukuul amu nakata doi aishu sukuul university amu itu nye aishu ketaa kajo paala graduate inewueji na inakata apa ina 2017 apa election aitasho oshi te siasa. Ore paajo aitashe naliki taa dei nalo aliki naa amu yiolo ajo ketii ake sininche iltung'anak ling'as alo aliki naa kuna baa. Nesidai oshi piinteru tiang'. Amu kejo oshi charity begins at home. Meoro lelekae meoro lino. Kayieu naa inko tinilo aorr. Kesipa. Ming'as aorr olino. Kesipa. Aiko nejia. Nalo taa dei nalo aliki iltasati apa loong'at loompapa okulo kulie oong'arieki ina. Nalo dii apa aliki ajoki ore taa dii entoki natii naa kayieu siasa. Ore ena siai e siasa naing'oru dii apa ele orika. 2017. Nakata doi oshi aiterua siasa. And I was a very ambitious man. Because ore dii piijo aing'orr kuna baa pookin naa esiai enkai ake natii. Nalo apa nalo aliki iltung'anak nalo aliki taadii iltasati najoki naa ore eninkoko atayiewua nanu siasa. Neeku ntoo dii apa mainyo. Todua. Nikipuo dii aanya olorei sapuk oleng. Naajoki ore eninko eton ira kiti. Papa lai eton ira kiti. Amu kenyorr iltasati aatejo tang'asa ng'oru Eji ore taadii papa Lima naa eton apa kira kiti. Idol iyie enaa ira sapuk alaki ore ninye naa kedol ake enaa eton ake ira kiti. Amu kejo irmaasai memara olayioni oota menye. Memara olayioni nejia dii etiu. Kesipa. Asi naajoki tang'asa dii ninye tubulu penyo. Piintieu ninye aitasho tooltung'anak. Nilo dii ayamisho. Niking'asi aitumia ninye ilchoreta likiata. Kana? Niking'asi aitumia nyoo? Ilchoreta likiata. Naning' apa amu kaning'isho. Ajoki sawa, kake ore naa entoki apa natii naa kaata erikore tiatua nanu. Nikiponu taadii apa atang'asa dii akwet oleng amu kishomo mpaka nikipuo aidip mpaka naa nkardasini e IEBC. Ore paidip te IEBC I got my team ai apa nagira mpaka campaign managers lakini all in all nalotu naa aning' nyoo? Aning' iltasati. Najoki kalo taake kashukunye. Duo mashomo kake kalotu ashukunye. Nebau naa taata enakata naihusu nanu ajo oi atubulua. Naamisho sii amu Itu apa iamisho inakata itu naa amu sukuul ake aishua. Aiko nejia. Neeku now I'm married man. I'm a full man. And I'm ready. I'm equal to the task. Kesipa. Paamaa amu lelo oyieu etejo naa iyieu itupukuo taata ombenkini itejo atem siasa terishata apa nikijo iltasati nkunaji penyo. Neeku kincho taata museni etejo taata iltasati etaa taa etanarikine nyoo ng'oru olorika. Olee aatiakaki nyoo amu itaa olee. Ashe oleng. Paamaa Peter kalo orika taata iyieu amu eetae olorika lorais oloitore enkop nikiata governor amu kaisilig ake ajo Narok teneeku governor naa Narok county naa. Eetae osenetai, eetae irbungei, eetae MCAs, neetae women rep. Kake kajo kaitai ele women rep amu majo itashe naa lewa aing'oru olorika le women rep. Neeku kalo orika naa ing'oru taata iyie ira oltung'ani le Narok county. Ashe oleng Tamu. Ore entoki edukuya naa kagira apa ang'as aing'oru the biggest seat in this country.
which is the president. Ehe. Kake atijing'or ena Narok ang' najo meeta haja pee epuoi ewueji nelakua. Matang'as iyie aitobirr oltiren lang' le Narok East. Neeku I'm vying for Narok East, kagira aing'oru ilo orika le Narok East, MP Narok East Yes. 2022. Amu atodua ajo ikumok imbaa oleng naagira aisumbua society ang', especially Narok East. Ehe. Todua etiu anaa matejo naaji barabarani, ore piijo aing'orr barabarani tenkop ang' naa is one of the worst roads in the world. Ehe. Ore piijo aing'orr education oonkera ang', kidim dii oltung'ani sukuul nelotu aton tiang', nemeeta ewueji nelo. Yet you cannot tell, huwezi niambia mikilo ajoki eji metii siai. Kanyoo pee metii siai? Duo pee egira iltung'anak kulie atum siaitin. Nadol apa osina sapuk oleng otii enkop ang'. Najo ore enaiko anaa likae tung'ani sinye lina kop ashu le Narok East amu metii enkop ang' ake amu laisir naa, netii siinche, meeta dii ewueji nemetii shida. Etii Mosiro, etii Laisir, etii mpaka Suswa. Todua najo apa kayieu nanu naaku part of solution ina problem. Yes. Ore naaji kiponu aungana naaji anaa iltung'anak like minded people, nikiponu aing'uraa aitatua enikinko tenikintatua nyoo ena siai e Narok East amu Narok East is strategically positioned. Wanta naa kagira airo Kingereza oleng. Sawa kake kajo duo Kimaasae oleng peedol naa Irmaasai. Kesipa oleng. Kake iyiolo saai nena tokitin niimaka naa mpointi etipat oleng. Neeku ijito iyie ira Peter nchere kaata mbaa naidol ajo etu esaai tena leadership ashu tena rikore ng'ole nikiata. Nitejo iyie iyiolo ara Peter naa kaata nanu nkoitoi naidim ayaunye yani solution ekuna shidai nikiata. Kaata pii. Amu kara oltung'ani interact oltung'anak kumok. Kidol etii oltung'anak kumok oleng. I learned ore kagira aisuma toonkauntini pookin. Amu ahomo almost 20 counties. Benchmarking. Kake itu aikata aliki likae tung'ani. Kagira ake nanu alo naa oltung'ani likae. Ore entoki nayieu. Nadol apa ajo ore Narok County naa ore shida enye sapuk oleng naa leadership. Yiolo ajo ore leader naa ore oltung'ani ore olarikoni naa ele ewueji naa yo matejo naa ile ewueji netiu ake anaa ndamunot enyenak. Todua kake ore peekitum ndamunot taata naapaasha naaponu aaret iyiok naaji toonkulie wueitin tenikiyau iyiok metaa nikiponu ayau taata metaa ikintoki hata nye tenekinkopi kulie tung'anak ayau entoki nagira aasa tiankae kaunti nikiyau enkaunti ang', the better. If you are lacking knowledge, tenimiata dii ndamunoto ashu ina ng'eno naaji niasie esiai, shomo dii naa ng'urai ajo nyoo egira aas te Kiambu, nyoo egira aas te Irmaasai enkong'u naibung'a eng'en. Enkong'u naibung'a nyoo? Eng'en. Neeku atodua ntokitin kumok oleng. Ore entoki nabo naa ena toki naji lack of unemployment. Ore apa elong diake tenda apa awa apa nkampunini akeyie karibu are enkop ang' apa natii ende amu nkampunini apa naagira aishooyo siaitin naisho apa siaitin karibu 10 positions. Todua epasadi aas ina naaji anaa oltung'ani ake ordinary. Naaji aishooki enkiti duake uwezo kidogo aitoki aimpower kidogo paatu naa nye enkiti ayaua industry. Etii oltung'ani le Nigeria le Cameroon ogira aipropose pee eitobir esiai oolonito tenkop ang'. Natiaka nanu tenilotu nikiomonu olchamba ata naa kintai iyiok olchamba lang pee eponu aitobir just to help these people to curb entoki naji unemployment. Ipo sana yetu nanu enkiti ake siai ena ina. Naaji duo anyakaki naaponiki enkiti toki naaji nalotu ajo woyie ntoo mataas ena amu kaata uwezo. Etodua? Neeku ore entoki naji orbaribara kididi oltung'ani atua toonkulie kwapi. Ore piim enewueji e Kojong'a, niim enewueji nairrayie enkare, nimanu nilo Mosiro, nilotu enkop ang' oolaisir, kidim oltung'ani atanang'a orbaribara tenkaraki oltung'ani omuoi ashu enkitok nagira aisho. Ore ena infrastructures anaa irbarabarani, that is our right as people of Narok. Mikigira dii aomonu ina. Ore pee kibaya idie wueji naa we will demand for it.
Medi entoki nilo tungani ajo joki tapasali. Hapana. It is within our constitution. It is enshrined within our constitution that the basic ore nena infrastructures, ore lelo barabarani, ore sipitalini, ore sukulini, ntokitin pookin naiendeleza ena siai e maendeleo na it is our right. Yes. Itodua. Neeku ore dinyo leader ashu orkiongozi obo na yo tungani na idu ore na yo olarikoni no oltungani oletetea iltung'anak. Mo oltung'ani olaton metaa meeta entoki nagira ketii ake. Muikumodi lingira kaninga ajo meeta entoki naasita. Itu tanu ajo likae tung'ani kake kajoito ore peekipuo idi piilo na idi wei metaa ishomo aton tina aji ebunge me peeku shai ake lao. Lasima pilo aitetea iltung'anak likitipika ine. Todua ore nye entoki lasima di point out ajo ore ena toki wana toki na nanu ayau. Yes. Neme propaganda entoki nekiyiolo pookin. Todua talaikini dia ara amadi barabarani aya kulo peepiki nye maramake. That one will appreciate. Neeku kajuto nanu ore entoki nabo. Ainyo nanu. Aing'urie lorika. Netu nanu ajo likae tung'ani obo peeton. Tanaa ketii oltung'ani oyieu neltu peeputi agel iyiok anaa sikira, karibu. Yes. Ana? Tenikitiakita kaa chini tenkaraki ena nitaka kake ore entoki nabo lasima paa ore entoki nagira aas te Narok County nekitii part of it. Nikigira aisaidia iltung'anak lang kulingana na uwezo wetu. Itu dia apa kisuma nikisho nkishu toomboitie ontare onyo olchambai peeyintoki aponu aaku iltung'anak lemeeta entoki naasita. What is my difference? Kanyo di difference akna? Sawa. Neeku lasima I call upon those people, including even the professionals. Ore dito ngwapi anga na Narok East ashua iwiti na nginyo tofauti, we have people who are so much bright. Let us join hands together. Let us join hands together. Let us see how we can transfer. Mengo ready ni ngod nikiendeleza nyo. Ena maendeleo ashu nikingopeke yake olore lang maendeleo. Ingode ngora nyo? Yes. Lungana lang maendeleo. Pama na yie ira picha amukesipa. Itejo keeta mbaa na matejo nemegira atum irmaasai lang lemegira mairo sii duo kuhusu Narok East amu kayieu nikintoki sii aimaki mpaka county maimaki sii Narok East nchere ebaiki naa ketii mbaa nitodua ajo yiolo olarikoni otii ashu olchekut otii nkishu naa keeta mbaa nitu itabaya naa yiolo ira yie Peter naa indim atejo kaidim ahomo aitabai kakwa baa kuna nindim naaji ira Peter atejo yiolo naaji ena baye naa kaidim nitu itabari kake kayiolo tenanu naa kaidim aitabai. Kajo kairo in summary. One and from number 1 up to maybe the last point. When you talk naji agriculture, esiai taadi enturore. Sawa. Mere entoki naji value addition tenkop. Ore value addition naa entoki naaji ore dipi la amir enkereshu naa imatejo teniya sokoni enkereshu. Otiniyieng iyie openy nipik nkutiti kasukuni nilo amir. Kalo tung'ani oota faida tine wuei. Elopik kuna kutiti tokitin nalo aipack nilo aishooyo. Ama nikimir iyie enkerr ino karibu nkeek aja. Nkeek imiet. Ore oladuo tung'ani oyiolo ajo nyoo eji value addition nelo ayieng'iyeng' mpaka nemir dii nyoo mpaka laisongoro. Lenkiteng' ashu aning. Itodua? Entoki naji value addition. Neeku maniki mir iyie enkerr ino nai matejo 5000 ashu enkiteng' ino ashu empukai ashu nyoo. Kake ore peebaya ake elde osho neeku price double. Todua? Neeku ore entoki naji value addition entoki edukuya kwanza. Mara ng'asie brand ate ajo ore oshi ena daa naa enkop ang' eimu. Neeku we demand for this. Itu akata ning'oru lead obo oewuo ajo oye ore amu ore kuna puka nadolta tenewueji naagira aiosa ama eng'ori entoki nikias. Hakuna ashu tanaa ketii peeliki yiok. Todua? Neeku etii entoki naji agriculture and food production. Yes. Sawa. Ore entoki are naa entoki naji education. Mikiata yiok iltung'anak taata likidolta ajo kegira inspire yiok in terms of education. Oye naa ore kulo tung'anak oisumate tapasali. Ore piilotu tabau dinye village. Udi inspire na kiti kerai nagira aiteru school. Tiaki nilisomea hapa aisomare nanu enewueji Laisir Primary School nalo
nalo nai Narok Boys ashu ai wueji ake ninye nele nanu sai la professor ama teneeku toonkaseti nikingira aing'orr iyie aikonji kandi kenya kiyiolou ajo ka inspiration adi kiata todua neeku we want to inspire young people, we want to inspire even people wenye wako na vision ya kuwa kitu. Ore ng'ole te Senate dolta ajo ketii ng'ole interns otii Senate internship. Neeku that program to mold the leaders. Ore kulo tung'anak taata kulo viongozi wa kesho amu keji ake naa vijana ni viongozi wa kesho nini naa taata. Ore entoki are naa working environment. Todua ore pijo aing'orr saa hii matejo kuna sipitalini ang natii naa rural areas maniki aa ore oldakitari oyau ake nai nimaniki enkaji emabati etii ashu enkae very very harsh condition. Kaidi iko oltung'ani pee melo. Todua ntokitin kuna kutitik naa lasima ore pee kias pee kinteru aas taata anaa viongozi ashu iltung'anak enye oyiolo ajo kaji egira aas naa it will enhance our quality of life. Etii entoki naaduo entoki naji monster naji unemployment. Iltung'anak lemeeta esiai. Etii iltung'anak oidipa apa sukuul. Enyaakita apa aaku irparakuo. Sidain taadii duo esiai orparakuo kake maana nang'asa apa aisho nkuti kishu apa niata. Ore kuna ninyaaka altu nintoki altu aitoki aing'oru aaku kegira aapuro tiang'. Instead nilo ayau. Neeku ore entoki naji unemployment naa entoki naa lasima pee ki-address kama leadership. Amu ore ore ena private sector or government ore nai pee collaborate aing'oru creation of employment we will get right now 800,000 people, young men below 35 years every year being released to the market. Nemeeta esiai. Kanyoo di pee mikijo ele tung'ani amari oltung'ani ogira anya endaa ole megira anya. Emekitaa na ele megira anya endaa naa neeku ormokorai. Yeah. Let us not blame them. Mintoki blame vijana amu it is an employment. Entoki naa esiai meeta ashu meeta esiai naasita neita enaduo nemeeta esiai. Pae nejia etiu. Exactly ume explain vizuri sana. Ore entoki ya mwisho ashu eniare ashu entoki naji enkare. Yiolo ndaa ajo ore Narok East nekiata shida enkare sapuk oleng. Ore piilo Laiser meetai enkare. Ore piilo Mosiro meetai enkare. Ore piilo Suswa meetai enkare. Ore piilo Nairragi enkare, people are scrambling for this commodity. How are we going to do with that? Sasa kidimai metaa we build dams. Kidimai metaa tunaona vile wakati wa msimu wa maji tunaona vile tutateka hii maji. Nege audi experts. Obo ni tabiri na siai. Todua, neeku don't ignore what you call the factor of water. Maji ni muhimu na maji ni uhai. Kwetu sisi kama watu wafugaji na kila kitu pamoja na community. Ore ndege mwisho na amari health care service. Sawa. Keyu ni kindoki educate aiteng'ene iltung'anak lang. Ajoki ore dii ninye show natii enkang' ino naa ninye. Ekindim ina toki aitamuoyia tenimiata. Sawa. Neeku let us educate ourselves. Maitupuku taata tenapa old age naa inijo oltung'ani kepuoi oshi aapuo sero idiwueji. Ema aing'oru dii enkiti wueji ning'as niponu aatur. Neeku inewueji bathroom nitoki aaku entoki duo nilo yie aisaidia siyie keon tinewueji. Lastly, entoki nabo naa the living standard of our people. Yiolo ajo ore irmaasai ore piijo aing'orr irmaasai people iltung'anak oogira aiportray taata ajo matejo keeta enkiti siai nagira enkiti siai ake naa ore piijo aing'orr ormaasani is just hapana. Ore irmaasai naa they are the most important people in this world. Amu ore ninye yiok inkolong'i doi oshi ajo kipuo yiok entoki naji sipitali. Yet people are saying we are dirty what? No. Yes, we are not dirty. That is our way of life, but we need to improve that. Kiyieu nikintoki upgrade taata nyoo? Ena standard living ormaasai. Pama irayie Peter imaka kuna baa ajo kidimai iyaku naaji orbungei le Narok East. Njere keetai shida orbarabarani. Na entoki naa yiolo ina naa entoki naata irmaasai telulung'ata. Ebaiki Kilgoris, ebaiki Lili, ebaiki Enkipai, ebaiki Loitai, ebaiki Lorgorian.
Oshomo doi tapala doi enkai naidia enkai shoto sinya Kajiado pooki wueji mashuuru pooki meeta ewueji nemeeta iltung'anak shida orbarabarani. Pama naji itejo iaku orbungei le Narok East. Kaji nai indim atejo kidimayu peyie kitum esiai ashu ata nana agriculture nana tokitin nitejo ke add value. Kaidi inko tolimu sii naji ajo kai enkoitoi nai nikindim anotie kuna tokitin. Amu tolimu nai nchere yiolo oshi ina toki naa haki ang' naa kesipa entoki nemeyiolo irmaasai ajo yiolo oshi pooki toki naatai te sirkali naa haki mee ilo aipemberesu. Ilo aipemberesu. Na ikumono enkai amu ebaiki niaku orbungei le Narok East. Kitii taake yiok kira Maa TV. Tayiolo kuna baa nikigira aimaki nekiponu aikilikuani iyie ajoki itejo apa ena kai itaasa kai ingira aas pee ingira aitabaiki irmaasai napa baa nisiligie irmaasai. Ore entoki edukuya ena value addition naa tayiolo taade ajo mara toki saa hizi eng'eno ai ake aloito duo naa emasho emodai ai ashu anyoo oltung'ani amu kitegemea ena oltung'ani duo entoki najo. Kishomo oshi nikipuo aing'oru ele tung'ani le Cameroon. Nikipuo oshi apuo aaliki nikijoki ore entoki naiko amu aawa dii ninye ang' nemiyiolo. Take him home. People can be my witness at home. Teneponu ninche metaa ketejo we want to build a plant. Netejo apa ninche ama dii kuna tare pookin onkishu natii Narok. Kajo oshi eya entoki naji olchoni. Ajo ildien oshi oonya. Nejo ildien. Yiolo ajo atakwenia ilo tung'ani oleng. Naajoki how can I help you for that? Ajoki find a way, sir. Ajoki ore eninko maapang narik dii mpaka ang'. Nikipuo apuo aton te center oshi naji Wafo te Narok East asin one of the worst places amu ore ninye piilo atua ilo duka kwanza ning'asi adol osina sapuk oleng. Yiolo apa nejo kelo apa Nigeria alo aing'oru market, nelo UK, nelo Canada, nelo China. Ang'as alo aing'oru market. Okuloonito. Nejo kayieu naa ore pee kiponu aitobirr ena plant, ore ninye eitu kintobirr ena plant, kayieu naa ka export 5 tons per month. Ntaani aja? Meyiolo iltung'anak ajo meyiolo irmaasai entoki naji ore ntaani imiet naa ore oloshi trailer oloshi onap intokitin oloshi trailer miguu ngapi 20 na ngapi ilo sapuk akeyie trailer loshi okwet olam sapukin oleng oiroshi. Tayu toduara sii ilo trailer ilo diram oshi onapita ilo diram aiko nejia ebore ilonito sawa nejo kayieu naa ore per month nai transport 5 tons. Nekidimayu ninye pee ata Narok East alo aing'orunye nkulie wuejitin amu ore naa ntare naayieng'i tolapa imiputa onkishu. Nekidimayu ninye pee itoki aret kulikae maasai. Keret pii medi hiyo ni project ya Maa community. Men ninye ake duo na Narok East. Naji ing'or ore entoki edukuya neng'as oltung'ani oota enkerr ashu oltung'ani ake nye naa oyieng'isho oltung'ani ake nye oota enkerr ai benefit. Todua nitoki oltung'ani lotukutuk amu kelo ayau olchoni tewueji netii asotu ilonito. Eme esiai dii ina. Nitoki aaku ore ena kiwanda taata nalotu naaji naponunui aapik aashet. Kakwa tung'anak eponunui aisho esiai? Mee iltung'anak lang. Najo apa aing'or ketii chain of benefits. Sawa. Right from the owner, oltung'ani oota enkerr ashu enkiteng', oltung'ani oyieng', oltung'ani olo ayau elde shoni, oltung'ani olo amirr amu ketii iltung'anak oiteru ina siai amu kejo kalo nanu alo ainyang'u olchoni nai matejo te shilingi 20 nalotu amirie shilingi 25. Eme esiai dii ina? Yeah. Na hiyo ni njia moja na inilotu oltung'ani ajo I create employment. Neeku we are pursuing that plus many other projects. Kiata projecti kumok oleng nikigira ajo peinga kake maas openy. Midimayu paas openy. I need friends. Todua I need people. Like-minded people. Ini lori ajo meji uongozi si ati ni mwili ji metaa dolo na ini je Moses ji kitii ele tung'ani kika hiyo ni kipawa ya Mungu ama hadi David they anointi how old was he David ngitia hiyo natisho na meeta tung'ani lememen neeku yie mikimeni tafasali mikimeni amu keidimayu metaa nanu di solution lena kop ashe oleng kitoning'utuo mbaa e Peter
Elelo nogira otii enkesha ing'oru olorika le bunge le Narok East. Naa kidimayu ira oltung'ani ashu irara Maa TV, irara pookin ogira aing'or ena stesheni e Maa TV, ibaiki neeta mbaa nijo naaji kidimayu piinkilikuan Peter ashu ibaiki ira oltung'ani kwanza iyiolo matejo ninye kincho erishata iltung'anak le Narok East miroro amu ninche naa egira aing'orunye olorika le East, nikincho naaji sinche mikilikuanu nena pookin naayieu nikilikuanu. So kaisho erishata nabayie metolimu sie naaji ajo mbaa enyenak naalo aikenie ena kiroroto enoolong'. Ashe oleng Tamu. Ore entoki edukuya kang'as ajo ashe oleng tooltung'anak le Narok East. Ore apa aelong atii Westlands tinewueji te Nairobi, nadol orkituaa billboard lemesapuk eeta ogira ai-advertise ena siai e Kidong Ranch. Napik ninye Facebook malta nitodua. Atodua. Ore ina toki aitaacha ina toki aigusa nanu osesen lai pii metaa ore paaimu oshi alo Nairobi naa kaing'oru ormaasani obo nye likiboitake te ngarri peeking'uraa tenaa ekiro ena siai paapuku ninye nanu toltau. Todua, let us not be manipulated. Ore dii saa hiyo naa ore resources ang nikiata naa imashamba. Neeku kaliki iltung'anak le Narok East. Tenaa dije maandamano amu maure kiponu aandamana peeshukuni lelo shambai oowaki, we are ready. We don't fear anybody. We are ready. Kiponu dia aashuku enkop ang. Entoki edukuya. Ore entoki yare to the youth. Ore kijanani pookin alo tung'ani ake nyoti agira nanu ajo karibuni sana. Kara nanu bolinyi nagira aing'oru naa ilo orika neenchooki amu meetai dii oltung'ani oikino ilo orika. Kaomonu ake ntae pookin ajo kenchooki. Entoki taa yare ina. Ore entoki euni emai criticize dii iltung'anak in a positive way. Papayiani. Amu ore ade eninko oltung'ani naai tiniyieu naai nikinkoni siiyie entoki nigira aiko oltung'ani naa nejia ake etiu. Neeku let us criticize people positively. Nikiomonu ena siai aitobiraki. Amu esiai dii kigira aomonu ena siai nikiponu aasie naai aitoki aasie esiai iltung'anak kulo lang le Narok East. Neeku atejo ashe oleng katii inewueji esapotaki anaa enkerai inyi namaitukurru ntae. Najo ashe oleng. Kaji ijoki iltung'anak le Maa TV liking'orita toolubot pookin amu etaa Maa TV netii lubot pookin enkop mpaka nkwapi eboo. Kiata iltung'anak otii loo America, kiata iltung'anak otii South Africa, kiata actually kaatorikine inkarn amu enata aipot pookin amu kiata shabiki kumok oleng ata lotii nkwapi eboo ata lotii UK. Nikiata naaduo tung'ani naaduo Africa amu ebore. Nikiata Kajiado, kiata Samburu, kiata Baringo, kiata Narok County, kiata sininye mpaka Turkana. Neeku kaji ijoki kulo maasai pookin likingira aing'or? Kanyorr oleng kulo maasai lang. Naa ore Maa TV, I think this is the next frontier when it comes to media. Sure. Ore paajo aing'orr ena Maa TV, it is another big thing in this world. Neeku continue with that spirit, fight for our people, expound your territories, look for the real things on the ground, articulate them, and God will bless you. Yes, ashe oleng. Kitejo naa ashe oleng laing'urak le Maa TV. Yiolo mpaka enkae rishata ekintoki ake aponu ayaki iyie nikiyaki iyie ilarikok ata naa ketii olarikoni lemurua inyi ashu oltung'ani litoning'o ejo keyieu ning'oru siasa ilarikok otii olorikan tena rishata nebaiki niyieu taata neeta mbaa niyieu taata ninkilikuanana olarikoni linyi lena rishata otii olorika tena rishata naa keyieu nilikiki sininye peelotu Maa TV peyie kitumoki sinye airorie nelimu mbaa naayieu ninkilikuanana ilarikok linyi mbaa amu ekira sii yiok enkong'u inyi. Neeku kaomon laing'urak le Maa TV yiolo erishata pookin teniata olarikoni ashu teniata mbaa niyieu taata nikiponu apuo ailang'lang te kaunti muj ormaasai amu eton taa yiok aa irmaasai ake. Yiolo ena Maa TV kaji itoning'o nchere naa kesipa ajo enaang' Maa ena. Neeku yiolo terishata kiti ashu terishata dorrop oleng ekiponu ayaki ntae amu kiyiolo ajo kumok lemetii ena toki najo digital.
ejo nkulie tasati najo digital ketii iltung'anak lemetii ena toki najo digital neeku yiolo amu ketii iltung'anak lemetii digital yiolo terishata kiti kitolikitio toonkolong'i naatulusoitie nchere amu idipaki aisho yiok impala pookin etaa signal ake netu ebaiki ntae neeku yiolo lelo lemitumia kuna tokitin e digital itumoki aing'ura yiok anaa piing'orung'or oshiake TV yiolo ina TV niata toltiren lino ekibaiki neeku yiolo mpaka enkae rishata shomo ng'urai emeton naa kitii ina platform e Facebook eton kitii YouTube shomo ng'urai Maa TV ashu Masai TV official naa indim anoto yiok yiolo kuna interview pookin nikitaasa te Narok County te Kajiado County te Samburu County naa ilo atum tiatua Maa TV neeku ng'ura Maa TV amu enaang' ena. Ing'orita Maa TV amu enaang' ena.